سرخط خبرهای مهم: حمله سگ‌های دایدو به کودکان در حصار. ماهی خونین: ساکنان تاجیکستان شاهد گرفتی ماه شدند و اسرائیل بلندآشیانه‌های شهر غزه را به خاک یکسان کرد. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده‌های عزیز. با امید تنصیحاتی شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز می‌کنیم. امروز دوشنبه 8 سپتامبر. در پی حمله سگ‌های آواره‌گرد در یک دهه گلخانه شهر حصار بیش از 10 نفر به بیمارخانه انتقال یافتند. حادثه بیگاه روز جمعه 5 سپتامبر رخ داده است. ایلام قرایف سردختر بیمارخانه این شهر در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرده گفت در این رابطه جلسه دایر شده است. او از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. اما خبرنگار شمس‌الله فاضلov با استناد به مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر حصار شمار نورسان آسیب دیده را در پی حمله سگ‌ها 19 نفر گفته است. آنها از 8 تا 18 ساله بودند. از این تعداد 6 نفر آسیب جدی دیدند. در عکسی که کاربران فرستادند چند کودکی دیده می شود که با سر و روی خونشار و بسته در بیمارخانه قرار دارند. حادثه حمله سگ‌های آواره‌گرد به آدمان در منطقه‌های تاجیکستان هر سری چند وقت مشاهده می شود. چند سال این جانب خبرها درباره بی‌ضررگردانی یا کشتار سگ‌های دایدو نشر می شوند. مسئولان اعتراف می کنند که جای و امکانیت نگهبانی آنها وجود ندارد و بیشتر سگ‌های بی‌صاحب را قتل می کنند. در گذشته این عمل باعث انتقاد جانوردوستداران شده بود. آنها گفته بودند که مقامات به جای نگهبانی سگ‌ها در مکان مخصوص آنها را بی‌رحمانه نابود می کنند. ساکنان شب 7 سپتامبر در آسمان دوشنبه ماه خونین یا لحظه گرفتن ماه را مشاهده کردند. گرفت ماه یا زیر سایه زمین رفتن آن به طور روشن ساعت 23 به وقت دوشنبه سر شد و کره ماه زیر سایه زمین رفت. نجوم شناسان تاجیک از پیش اعلام کرده بودند که شب 7 به 8 سپتامبر حادثه گرفت پوره ماه از تاجیکستان روشن مشاهده خواهد شد. برای دیدن این لحظه در رصدخانه حصار روزهای درهای باز اعلان شده بود. شوقمندان در رصدخانه حصار جمع آمده با تلسکوپ و دستگاه‌های دیگر آن را عکس برداری و مشاهده کردند. گرفتن ماه پدیده جالب کیهانی است و زمانی صورت می‌گیرد که زمین از بین آفتاب و ماه همسفر زیبایش حرکت می‌کند و انسان‌ها سایه کره عظیم را که بالایش ایستادند در روی ماه می‌بینند. از این حادثه ماه خونین هم نام میبرند. حادثه گرفت پوره ماه و به رنگ سرخ تبدیل شدن روشنایی آن در چندین سال یک دفعه رخ میدهد. ساکنان تاجیکستان سال 2018 هم حادثه پوره زیر پرده سیاه ماندن ماه را مشاهده کرده بودند. آن سال هم گروهی از شوقمندان و دوستداران علم نجوم شناسی در رصدخانه حصار جمع آمده در آستین حادثه گرفت ماه را تماشا کردند. از 1 سپتامبر سال جاری نرخ آبی آشامیدنی و سیستم فاضلاب در پایتخت تاجیکستان بالا برده شد. در قرار شهرداری دوشنبه از 13 آگوست آمده است ساکنانی که حسابکنک‌های آبی دارند برای 1 متر مکعب آب 2 سومانی و 60 درم پرداخت خواهند کرد. تا این وقت ساکنان برای این مقدار آب 2 سومانی و 26 درم پرداخت می‌کردند. کارخانه و مؤسسه‌های دولتی برای هر 1 متر مکعب آبی آشامیدنی به جای 2 سومانی و 77 درم قبلی 3 سومانی و 59 درم پرداخت خواهند کرد. تشکیلات تجارتی از این پس برای این مقدار آب و به جای 4 سومانی و 28 درم قبلی 9 سومانی و 10 درم پرداخت می‌کنند. طبق قرار نوی شهرداری آنهایی که در بلندآشیانه‌ها زندگی می‌کنند و آنجا حسابکنک نصب نشده است نرخ برای 1 نفر 28 سومانی و 9 درم مقرر گردیده است. ساکنان حولیه شخصی که با آب و سیستم فاضلاب تامین هستند برای 1 نفر در ماه 23 سومانی و 39 درم می‌پردازند. مقامات در تصمیم خود گفتند که هدف بلند برداشتن صفت خدمت رسانی‌های تامینی اهالی با آب نوشاکی و رفع آب‌های پرتاب جهت مناسب گردانی فعالیت استحصالی و خودجگیداری و کم کردن تلفات در شبکه‌های آب نوشاکی است. در گذشته نیز مقامات چند دفعه نرخ آب را برای ساکنان و کارخانه‌ها بالا برده دلیلش را خرج زیادی نهادی تامین آب و بهتر کردن خدمات عنوان کرده بودند. اما برخی ساکنان میگویند با گذشت سالها خدمات به طور ضروری بهبود نیافته است و هنوز هم در بعضی از قسمت‌های پایتخت به آشیانه‌های از دوم بالا آب نمیبراید. چند ماه قبل یک نورس تاجیک را پس از 3 سال تحصیل از مکتب در مسکو بیرون کردند. در سندی که به او دادند سبب کوچیدن والدین خانواده به تاجیکستان گفته شده است. محدودیت و قاعده و قانون‌های نو مخصوصاً سخت‌تر شدن ترتیب قبول فرزندان مهاجران به مکتب‌های روسیه 10 نفر را از حق تحصیل محروم کرد. زرنگیزی نوروز شاه موضوع ادامه می‌دهد.
ҳавопаймоҳои самти Русия Тоҷикистон моҳҳои ахир пур аз мусофирони хурдсолу наврас буданд. агар қисме барои таътилгузаронӣ омаданд, гурӯҳи дигарро ки ба мактаб роҳ наёфтанд, падару модарони муҳоҷир ночор аз Русия ба ватан баргардонданд. бо пешниҳоди ин санад як навраси тоҷикро пас аз 3 соли таҳсил аз мактабе дар Москав берун карданд. дар он сабаб кӯчидани волидони хонанда ба Тоҷикистон гуфта шудааст, вале ба иддаои яке аз хешовандони наврас, онҳо ба ҷое накӯчида буданд. дар асл чунин набуд. Падар модараш дар онҷа кор мекунанд. Ҷои зисташон ҳам иваз набуд, лекин справка ҳама хел пешниҳод карданд ки гӯё ки ҷои зист иваз шудааст. аз мактаб берун кардам, баъд маҷбур шудем ки кӯдака биёрем аз онҷа давоми таҳсил кунад, имтиҳонма хуб супорад, аз мактаб намонад. падар модараш ба гуфташтанд ки гӯё ки духтари шумо намегузарад, биё пештарак ҳамин роӣ кунем, барибир намегузарӣ аз чӣ имтиҳонҳои мо. маҳдудият ва қонунҳои нав, махсусан сахттар шудани қоидаи қабули фарзандони муҳоҷир ба мактабҳои Русия даҳон навраси тоҷикро аз ҳаққи таҳсил дар канори падару модар маҳрум кард. ҳоло бояд бачаҳои муҳоҷирон барои таҳсил дар ин кишвар аз забони русӣ имтиҳони ҳатмӣ супоранд ва қонунӣ будани иқомати худ дар Русияро собит кунанд. ба гуфтаи масъулин, раванди рафту бозгашти фарзандони муҳоҷирон ба мактабҳои кишвар дар маҷмӯъ дар чанд соли ахир бештар шудааст. 70% онҳое ки барои идомаи таҳсил дар Тоҷикистон ба вазорати маориф муроҷиат кардаанд, афродеанд ки қаблан дар Русия таҳсил мекарданд. масъулини вазорат мегӯянд, ин як ҳолати табиии раванди муҳоҷират аст. ҳудудан аз моҳи январ инҷониб аз тамоми давлатҳо ба он хонандагоне ки ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии исламӣ муроҷиат карданд, зиёда аз 5300 хулосаҳо барои идома додани таҳсили онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар дода шудааст. аз ҳамин миқдор зиёда аз 70% онҳоро хонандагоне ташкил медиҳанд ки аз Федератсияи Русия ба Тоҷикистон баргаштаанд. дар асоси хулосае ки аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии исламӣ ба онҳо дода мешавад, бе ягон монеа онҳо метавонанд таҳсили худро дар кишвар идома диҳанд. мушкили таҳсил ва вуруд ба Русияро донишҷӯёни тоҷик ҳам доранд. ба иттилои расмӣ, дар тақрибан 9 моҳи ахир 50 донишҷӯ барои идомаи таҳсил дар донишгоҳҳои кишвар муроҷиат кардаанд. дар рӯзҳои наздик бо як гурӯҳи корӣ аз ҷумла намояндаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия сафар карда барои ҳаллу баррасии ҳамин масъала як музокирот ёки як нишасти махсус бо ҳамун масъулои самти маорифи Федератсияи Русия дошта бошанд. чӣ масъаларо онҷо дар миён мегузоранд? дар назар аст ки он донишҷӯёне ки дар донишгоҳҳои Федератсияи Русия таҳсил мекунанд ва хонандагоне ки аз Тоҷикистон, он фарзандони муҳоҷирони меҳнатӣ ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд, ба ҳангоми идома додани таҳсил ё ки мехоҳанд дар донишгоҳ боем ки таҳсили худро идома диҳанд, ба ягон монеат дучор нашаванд, зеро аксари он албатта хонандагон не, агар дар миёни донишҷӯён гирем, донишҷӯёне ки гашта ба ватан меоянд, ҳолат ё ки ҳамон мушкилие ки онҳо баргашта ба ватан меоянд муайян нест. донишҷӯён вақте ки гашта меоянд ё ки аз ин вақте ки аз таътил гашта ба Федератсияи Русия мераванд, бо сабабҳои номаълум ё ба донишгоҳ ро намеоянд ё ки умуман марзро гузашта наметавонанд. пешниҳоди баъзе имтиёзу сабукиҳо аз сӯи Русия барои ҷалби муҳоҷирон ба ин кишвар дар солҳои пештар сабаб шуд ки муҳоҷирати оилавӣ аз Тоҷикистон зиёд шавад. муҳоҷирони бисёре барои пайвастан бо оилаҳои худ фарзандонашонро ба он кишвар бурда буданд. коршиносон ин равандро барои тарбияву ояндаи фарзандони муҳоҷирон мусбат арзёбӣ мекарданд. аммо маҳдудиятҳои шадиди солҳои ахир онҳоро водор кард ки ё пурра бо хонаводаҳояшон баргарданд ё пароканда шаванд. мо чанд соли охир ҳама вақт таъкид мекунем ки мутахассисони ҳамин соҳа ки ҷавоное ки мо ба муҳоҷират мераванд, ҳатман бо оилашон раванд, ҳатман бо фарзандонашон раванд, чунки оила тақсим нашавад. ва ҳамин ҳам солҳои охир шуда буд. бисёриҳо бо ҳамроҳи оилашон мерафтанд, бо кӯдакошон мерафтанд, кӯдакошон дар мактаб мехонд, оилаҳошон ба фарзандошон нигоҳ мекарданд. ин хеле хуб аст, чунки дар Тоҷикистон акнун як тренд гӯем агаранд, тренди муҳоҷирати оилавӣ сар шуда буд ва ин коре ки ҳозир шуда истодааст, ҳамин тренд баръакс вайрон мешавад. барои ҳаминам баръакс ман фикр мекунам ки
кӯдакҳоро аз оила ҷудо кардан лозим нест. онҳо ҳатман бояд бо падару модари худ бошанд. ба гуфтаи коршиносон қабули кӯдакони муҳоҷир ба мактабҳо ва омӯзонидани забони русӣ ба онҳо ба манфиати худи Русия аст. шумори дақиқи оилаву фарзандони муҳоҷирони бозгашта ба ватан маълум нест, аммо моҳи август мақомоти Русия гуфтанд теъдоди фарзандони муҳоҷирони корӣ ки ба мактабҳои ибтидоӣ ва миёнаи ин кишвар қабул шуданд назар ба гузашта бисёр кам аст. артиши исроил хабар дод ки баландошунаҳои шаҳри ғазаро мушакборон ба онҳоро пурра нобуд кардааст. артиши исроил иддао дорад ки баландошунаҳо аз ҷониби ҳамос зидди сарбозони исроилӣ истифода мешуданд. ба гуфтаи ниҳод зери баландошунаҳо пойгоҳи ҳамос буда онҷо силоҳу дигар муҳиммоти ҷангӣ захира карда буданд. ҳамос чунин иддаои исроилро борҳо рад кардааст. артиши исроил пеш аз ҳама ба сокинони биноҳо ҳушдор дода буд ки онро тарк кунанд. расонаҳои маҳаллӣ навиштанд ки ин биноҳо дар ҳамлаҳои ҷудогона пештар нима вайрона шуда буданд, вале ҳоло ба хок яксон шуданд. мақомоти фаластинӣ мегӯянд дар ҳамлаи рӯзи ахири исроил даҳҳо зану кӯдак ва сокинони оддӣ кушта шуданд. шаҳри ғаза дар борикаи ғаза охирин маконе буд ки исроил биноҳои баландошӯнаи онро тахриб накарда буд. мақомоти фаластинӣ мегӯянд дар ҳамлаҳои исроил ба ғаза аз октябри соли 2023 то кунун беш аз 63 000 нафар кушта шудааст ки қисми зиёди онҳо занону кӯдаконанд. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 8 сентябр хабар медиҳад. 8 сентябри соли 2001 вазири фарҳанги Тоҷикистон Абдураҳим Раҳимов дар назди манзилаш дар Душанбе ба қатл расид ва мақомот ин кушторро амали террористӣ номиданд. Раҳимови 49 сола 9 моҳ дар ин вазифа кор карда буд. ӯ яке дигар аз қурбонёни силсила кушторҳои шахсиятҳои маъруф ва таъсиргузор дар ҷамъияти Тоҷикистон гардид ки дар солҳои 90 ва оғози 2000 ҳадафи ҳамлаи террористӣ қарор гирифт. рассоми ҷавон Маърифат Давлатова ки моҳи сентябри соли 2018 дар Душанбе як намоишгоҳи наққошиҳои худро барпо кард, мавриди фишору таъқиби ифротгароён қарор гирифт. мунаққидонаш ӯро барои тасвири чолишбарангези ҷисми нимаурёни зани тоҷик мавриди танқид қарор дода, инро таҳқир ва хилоф бо арзишҳои миллӣ ва мазҳабӣ донистанд. Маърифат Давлатова мегӯяд, ҷисми зан як бахши ҳунар аст ва набояд ба он аз рӯи меъёрҳои суннатӣ баҳогузорӣ шавад. 8 сентябри соли 1959 зодрӯзи овозхони маъруфи тоҷик Далер Назаров аст ки ба қавли бисёриҳо барои рушду муаррифии мусиқии тоҷик дар берун аз кишвар заҳмати зиёде кашидааст. бонки миллии субҳи имрӯз қурби асъори хориҷиро чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ баробар аст ба 116 сомонӣ, 100 евро ба 1110 сомонӣ ва $100 946 сомонӣ муқаррар шудааст. бинандагони азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. ахбори аз ин бештарро давоми рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаи радиозодӣ пайдо кунед. то фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳбон.